Obzirom da do sad nismo imali tu praksu, ja sam predložila jednu ideju koju su svi prihvatili, da se prvi put u istoriji Doma zdravlja Visoko uvede dodjeljivanje plakete za nesebičan rad i zalaganje u svom humanom pozivu. Plaketa se i zove po prvoj medicinskoj sestri Florence Nightingale. Ove godine plaketa će biti uručena našoj kolegici koja ujedno ide i u penziju i koja je u ovoj kući odradila svojih 40 godina radnog staža. Pa bih ja molila našu šeficu i najstariju doktoricu primarijus, doktoricu Gručin Žarka, i uruči plaketu i cvijeće. Prvo čestitam vam dan sestrinstva, da budete zdravi i sretni i da uspješno sve posao. Kao najstariji zaposlenik Doma zdravlja, čast mi je da predam. Pa što plaši? Hvala, nemam šta da kažem, volim vas sviju. Da Bog da ovo sve doživili i sretno sam što idem u penziju. Eto, vjerujte. Pa lijepi bi dobro.